The Music Convo with Prince Vilagazi. Then yile kwende ukuthi ukhethe kusebenzisa lilimi lalakhaya. Lokhu ngenta njalo ke ukuthi umculo weSiswati. Yeah. Especially ngala ku hip hop bekumculo lo buphasi kakhulu ukuthi nawucula ngeSiswati vele bangakuthathi serious. Yeah. Yabo. Then kwatholakala ukuthi njengoba sengiku smash and grab sahlala phansi sayicoca lenzaba ukuthi no madoda why kaningi kumele sicule ngesizulu sicule ngeEnglish sicule ngani why not nathi ukuthi sifake leli lwimi lethu leSiswati. Yeah. Then ngilapho ke sayicala khona sabona irespond ukuthi abantu basalutha basupporta neBCR FM kanjalo ke yawuthanza loyo mculo ngilokolo kwasenda ukuthi nathi sichubekele phambili. The Music Convo with Prince